Hai menaza ting coma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kapai ke Zeme nge kumchang na jang kai kana ri mai ting chogu Zeme news man sa Zeme ko ne ine hai mena hange legai dera deling. North State Assam Dima Hasau District Maibangana Haflong Tebe National Highway 54 Rasau Meklo Dido Di Baiko Klo Taige Anui Zeme Mina Hang Nam Pui Mike Zaimpe Mike Panai Go Baije Tata 407 ne Panai China ka Taubeje accident tebigine Pui Mi up Kringbaga Gaidi Zai Mpe Mika Zamle Ize Sale Zai Chige Tata 407 ne ka Taubeje accident tebige Ka Zambe Pe Rahang Pe Zizne Kidei Lung Bad ne Meleze Kachele Zai Papa Mbam Zai Pram Zizne Hangrum Leze Acheu Zai Ti accident tebigine Tsaidi Be Pui Zizne Kileibuile Kuame Leze Kacheu Zai Papa Mbam Zai Pram Zizne Guilong Pungo Leze Kachele Zai Panai Zai Maibang Market Gene Haflong Biata Daira Hanget National Highway 54 Ge two-wheeler bike te luzem pui ki get beite zebam logene panai chai gene wangze Tata 407 ne panai ze katau be dile ze kachele zai panai ka hare bebam zai panai accident te bebam ge hlem pui Kileibuile Kuame kachebe puiza zimna dudum pauta di zai pa ka ngai bezdu pataxia bidi dile ze kachele chipau loge rahang pe ka hazam be pezne klomram ze phone te ge ze klomram ne hang du ze maibang civil hospital ge panai ze admit te ge dile ka gane ga di be pui hlem pui Kileibuile Kuame kachebe puiza hazam di ksang di ze zai pe pege ka hazam bezdu pezamdu di ksang di bzikne maibang rehew ki ge telemi ra hange nomta di ze Haflong civil hospital ge tekyo changai dile ze kachele zai pchu ze maibang gane Haflong civil hospital tekyo changre doctor mane pi gai dige ngan chi dile ze rangai dile ze kachele zai gadi bpui Kileibuile Kuame ting kumze nkai ke le ze che zai paka te bam ze Haflong government college zai bgu class ze second semester le ze kachele zai chige ka zambe pe kidei lungmen ne me duze maibang civil hospital gina chuna Haflong civil hospital ge admit te gai luze lamui dile ze kachele zai kidei lungmen ne me ka zambe tak zai pa ka hre betaka Zeme student union Assam GS General Secretary Apom Daimezem Pogai dige Kidei lungmen ne me a chuna pa ka hre begina EBD ze zimna dudum paula mui dile ze kachele zai Haflong civil hospital ge ning hre ze anigu Zeme student union Assam go president Ilyas Penme benai GS Apom Daimen le ze chige wang changai dile ze kachele zai panai ne media NES zai NDS mesdu kuwangai zai Dima Hasau district Haflong go SP dudu inquiry apuven devya inquiry lu rahange pressure du pegai dile rang tingai dile za che zai magistrate report te devgidu tingeu gai zai tingmui kun ta set pi hi gidu Haflong tanage DSPOC zai Zeme student union Assam haimna wang ro gai ze meeting te gai dile ze kachele zai Zeme student union Assam me bone Haflong police station ge FIR incident pepe ka hre pepen devge FIR du pegera hange loss te gera ka dile ze kachele achelis du maibang biana incident ka hre bza za accident ze pep zigene maibang police station ge FIR ze te gera hange nangulei be zigene chomai ge Zeme student union Assam bo maibang police station ge ke ze FIR ze lots te gai gulei ze kachele zai ai ze ka hre be pep ze hit and run case dile Tata 407 ne chip nai ze bike ze ka taugai lu ze chi Tata 407 za pakti dile achelis du Zeme student union Assam lamgena chi Tata 407 go driver du ze pe sing rahange te lamuile ndrim banglo taige bugda tunnel k dibe za kti be bambege CCTV camera bamze karen ga bzigene za generator zen tawmak bzigene CCTV camera ze tate magze bam bi bzigene chi Tata 407 go driver du ze pe chi lakta dile za kachele les do Haflong go SP du Zeme student union Assam me bone Tata 407 ka krebe pe driver du ze pe sing rahange pressure za rang tingai ne le za kachele za aipo ka hare be pepe za incident pepen devge Dima South district go police meram ne pe chilak za penina inquiry ze luchi lak ze bam dina Zeme student union Assam lamgane mander disa ge CCTV camera bam ge ta za penina inquiry ze lugule ze kam gai dile ze kachele za Zeme student union Assam go president lamgane haimna two-wheeler bike ka kraimle na helmet za kai kamra dile za pane appeal te gai dile za sale zai gadi bpui za chaidi bpui Kileibuile Kuame du za Haflong civil hospital gene njnai gi ge punghang za tingmui kunta skui gum bi hi ge gulong kam kulo ge punghang changai za bam dile zai pchu za na mic pai ke zim nge kum chang na jang kai kana ri mai ge funeral service pchu bai beta za te gule
hai mena pi gai nei bam hanga video do upload te gai gulai chipo jigena hai mena je Zeme news man sa pi gai jai subscribe te gai jai share te gai hange kyam gai dele Dima Hasao district national highway 54 bam bigze chunara changba gar impui ki je te leuka ma jai te leunchi magje bam ja iron ne magje signboard kan chebe board rames du kai magje bam jigena tingkum sang ge ka hazam ko je pe bam dele jai te ti bige gu accident te ko se jai na mai gu accident te ko se dele chipo jigena Dima Hasao district anui Zeme bam le ne haimna chira ja inting ra hange national highway 54 ge gari te ble ni ge anui haimna gari je te inting ra dele iron magje Manipur jai Nagaland ge bam le je chira hange nangnui Dima Hasao district at bete ke je bam le jain du national highway 54 ge gari te ble ni ge haimna te inting je bam rang ge haimna je chitau gai dele Zai Taiwan kedege US White House gu speaker Nancy Pelosi nembe ke ga zai te bete gu gai be bizigine China me bo pnuira taze China kedai be bnai Taiwan kedai ka ka Sungkling Island gdi be bam ge pnuine missile kana kap kai dele hadui ge ka chule Zai Taiwan kedai go defense ministry ne sa ze China ne missile bomb gdi be kana kap kai be north east bnai south west tai ge island bam be hadui ge kap kai ko le ze ka chule Zai tingti ge 1996 kum ge du China ne chi Taiwan banai China ka Sungkling ge hadui ge missile lo kya ka kap kai le ze ka chule Zai Nancy Pelosi na Taiwan ge de game be ke gai bai zai te be te ke gai be zikna China map ni lum pom sang ze pni lum sang di je chuna Taiwan banai China ka ka Sungkling bam ge border ka ka japani military exercise ke diwete je kari ke je tan rui je lamui dile je ka chudle chipo zikna Taiwanese Ministry of National Defense menle je China map ni ge de ge reite gu ra hange num gai sing di zikna rei crore ma za chipai mram je chuna ga da ta sang je lamui dile je sale Zai China amne Taiwan gade ye reite ra hange pnui detail ja US me du challenge te je pnui detail ja military drill zai military exercise re me te je gimir me kaphada zai missile re me kaphada zai chipai ge ki je ten rui je bam be zikne US banai Indonesia ne le je harolu je military drill gimi kaphali zai chipai exercise te je bam dele je ka chule zai chige Indonesia go chipai mana US me go chipai mram ne military drill te zai military exercise te je ni pumten cha jagi mirma kap hali bizigene Japan chipai mrame za Australia gu chipai mrame za Singapore gu chipai mrame planet ze chipai me changming ere wang dui gai lu ze military exercise te za military drill te ze bam dele ze US gu statement ne sale za ting tigene du US gu chipai mnai Indonesia gu chipai mrama pnui kang te za pnui ki bo me te ze chipai me ka ge disi e ze bam dele chipo zigene rei te pe ze bam lu zaindu bo ke te ra bahangene US gu chipai mnai Indonesia go chipai me military drill te bro gu teu ka role je ka chevle za chipo roge Japan Australia za Singapore go chipai mra mene du wang roga je planet changming area wangai dele je sale za US country go White House speaker Nancy Pelosi Taiwan ke de gene te pa dai je chuna Japan ke de ge wang changai dai je lamui dele je sale Again and Mike Pike Zim New Kumsana Zankai Kana Remai Ting Chogu Zeme News Man Saloi Gadele. Pigani me Zankinganim Lane is a totally. Zai Haim Naza Sam Chito Gabe, the Maigu Gigu Zeme News Man Salia Hangepatosia Ragom delay. Suppose Zigan and Chomai Ting Chogu Zeme News Man Sagane, Haim Naza Daudera delay.